Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki 29 z'ukwa kane. Amnesty International, umwe mu miryango ikomeye ku isi mu kurengera uburenganzira bwa kiremwa muntu, iri gutanga impuruza ku burenganzira duhuriyeho nk'ikiremwa muntu bwugarijwe n'amasoko menshi kandi biri gutizwa murindi na Perezida Donald Trump. Mu Burundi, aho radio Bonesha FM ikorera, iravuga ko umunyamakuru wayo yaraye ahohotewe ari mu mwuga we, nyamara kandi ngo yari yerekanye ibimuranga. Byagenze gute? Ni umunyamakuru wiri kwizera yagiye kurondera inkuru muri kaminuza y'u Burundi, baramwugarana, baramukubita nko guhera igihe cy'isaha 4 gushika igihe cy'isaha 6:06 irenga. Mu Rwanda, abunganira Mico Myiza Jean Paul mu mategeko ku byaha bya jenoside baravuga ko bishimiye icyemezo cy'urukiko cyo kuzajya kureba havugwa ko hakorewe ibyaha. Hari ikinamico urunana muri aya makuru yayobowe na Nini Iradukunda. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Espanye, aho Minisitiri w'Intebe Pedro Sanchez yongeye kwanga guhakana ko hari iyindi mpamvu ishobora kuba yateye ibura ry'umuriro rikomeye mu gihugu cyose ejo hashize ku wa mbere. Amagambo ye ayavuze nyamara umuyobozi ushinzwe iby'amashanyarazi ku rwego rw'igihugu atangaje ko bitatewe n'igitero cyo mu bwoko bw'ikoranabuhanga agendeye ku maperereza y'ibanze bafite. Bwana Sanchez aravuga ko komisiyo izakora iperereza ku mpamvu nyayo yateye iki kibazo gikomeye kurusha ibindi byabaye muri ibura ry'umuriro muri Espanye ndetse n'umuturanyi wayo Portugal. Serivisi ziri kugenda zigaruka buhoro buhoro mu buryo, ariko ibibazo biracyakomeje kugaragara mu gihe nka gari ya moshi zikibonekamo ingaruka, ndetse n'abantu benshi ku masitasiyo ya gari ya moshi bagerageza gusubukura ingendo zabo zari zahagaze. Minisitiri w'Intebe wa Canada Mark Carney, ukiri mu byishimo by'intsinzi y'amatora rusange, yashimangije ubwigenge bw'igihugu cye n'ubukungu mu gukumira imvugo za Perezida Donald Trump zikomeza gutera ubwoba Canada ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izayigarurira. Bwana Kane yavuze ko Amerika itazigera ica Canada mo ibice kugira ngo iyigarurire, kandi ko Canada izatsinda intambara yo mu rwego rw'ubukungu yashojwe na Donald Trump ashyiraho amahoro, ikubaka ubukungu bukomeye mu bihugu 7 bikungahaye kurusha ibindi ku isi bizwi nka G7. Ibikorwa bya Trump byarakaje abanyakanada cyane, binatuma batora ishyaka rya Kane ry'abaribro kuri manda ya 4 itarigeze iboneka, ariko rishobora kutabona ubwiganze mu nteko. Byitezwe ko umwe mu batavuga rumwe nawe ukomeye cyane, Pierre Poilievre, ari butakaze intebe ye mu nteko ishinga amategeko. Amnesty International, umwe mu miryango ikomeye ku isi mu kurengera uburenganzira bwa kiremwa muntu, iri gutunga agatoki itanga n'impuruza ko uburenganzira duhuriyeho nk'ikiremwa muntu bwugarijwe n'amasoko menshi kandi biri gutizwa umurindi na Perezida Donald Trump. Mu cyegeranyo ngarukamwaka, Amnesty iravuga ko ihonyorwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu ribonekera mu buryo bwo kudahana ndetse n'umururumba. Inkuru ya Imogen Fox mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Amnesty International yavuze amagambo akomeye kuri Donald Trump, imushinja ko akabije gusuzugura uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ibitero bigabwa kubimukira, uburenganzira bw'ibitsina ndetse no kudasa kw'abantu zikaba zimwe mu ngero zitangwa. Mu rwego rw'isi irihutazwa risa naho atari rishya. Amnesty igatunga agatoki imyitwarire idahwitse y'Ubushinwa n'Uburusiya muri uru rwego. Amnesty ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze gufatwa nk'iziyoboye isi y'ubwisanzure, ubu noneho zirengagije uburenganzira bwagezweho bigoranye. Nguru ni urubuga ruhawe abanyagitugu mu isi yose.
iki cyegeranyo kinenga cyane intambara yo muri Gaza kivuga ko Israel itambutsa imbonankubone icyo yise jenoside muri Gaza mu gihe ibihugu byagombye kurengera amategeko mpuzamahanga byabyirengagije. Israel yo itera utwatsi ibi birego. Icyegeranyo kinashinja umuryango mpuzamahanga kurebera ubushyamirane buri muri Sudani, aho abantu miliyoni 13 bamaze gukurwa mu byabo. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikaba risa n'iryabaye akarande, ndetse n'icyoba cy'inzara kikaba gikomeje kwiyongera. Tujye mu Rwanda mu rubanza rwa Mico Myiza Jean Paul uburana ku byaha bya jenoside. Abamwunganira baravuga ko bishimiye icyemezo cy'urukiko cyo kuzajya kureba havugwa ko uregwa yakoreye ibyaha. Ibyo ngo bikazafasha urukiko kumenya ukuri ku bivugwa ko yakoze ibyaha bya jenoside n'abatangabuhamya bamushinja. Mico Myiza Jean Paul woherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Sweden muri 2020 aregwa ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha muri jenoside no gusambanya abagore nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Ibyaha we aburana ahakana. Inkuru mugezweho na Yves Bucyana wari mu rukiko. Mico Myiza Jean Paul yashinjwe kugira uruhare mu bwicanyi mu bice bitandukanye by'ahahoze ari umujyi wa Butare, ubu ni umujyi wa Huye. Abatangabuhamya bamushinja bakavuga ko yayoboye bariyeri yo kwa se umubyara, yamenyekanye nka bariyeri yo kwa Ngoga mu murenge wa Cyarwa. Ibice bitandukanye abatangabuhamya bagiye bashinja Mico Myiza ko yahakoreye ubwicanyi bigomba gusurwa n'urukiko ruri kumwe n'ababuranyi nk'uko rubitangaza. Iki gikorwa kizaba tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu. Maître Salomo Karuranga wunganira Mico Myiza avuga ko gusura ibyo bice kw'ababuranyi atari ku busabe bwabo, ko ari urukiko rushaka ko abacamanza n'ababuranyi bamanuka bakajya kureba aho ibyaha byakorewe. Ati ni uburyo bwiza bwo kuburanisha twebwe ku ruhande rwacu twishimiye. Urukiko ruvuga ko rushaka kumenya niba ibyo abatangabuhamya bavuga koko bihura n'ukuri ugeranyije n'imiterere y'aho hantu. Maître Salomo avuga ko ari byiza bizabafasha kumenya ukuri kose. Abatangabuhamya 8 bashinjura Mico Myiza bose bashoje gutanga ubuhamya bwabo imbona nkubone bari mu rukiko. Bavuga ko bari abaturanyi ba Mico Myiza. Ikindi bahurizaho nuko impfu z'abantu Mico Myiza ashinjwa ngo nta ruhare yazigizemo, bakemeza ko nta n'uruhare yagize mu bwicanyi bw'abatutsi muri Butare. Muri abo batangabuhamya 6 bafungiye muri gereza ya Mpanga, kandi harimo abakatiwe igifungo cya burundu. Nk'uko itegeko ribivuga, uwakatiwe igifungo cya burundu yitwa umutangamakuru. Uretse ibyo abatangabuhamya bamushinjura, abunganira Mico Myiza bavuga ko bagitegereje ikindi kimenyetso kimushinjura ngo kigomba guturuka ku cyicaro cy'ishyaka rya FPR. Mico Myiza avuga ko mu myaka ya za 90 yasuye ku Murindi aho ingabo za FPR inkotanyi zari zikambitse nk'icyicaro cyazo gikuru. Akemeza ko kuba yaragiye gusura FPR inkotanyi ku Murindi muri ibyo bihe by'urugamba byerekana ko nta rwango yari afitiye abatutsi. Mu gihe urubanza rugikomeje, abunganira Mico Myiza Jean Paul bakavuga ko bizeye badashidikanya ko icyo kimenyetso bazagihabwa, ngo kuko ari bo ndetse n'urukiko bandikiye FPR bagisaba. Muri Kenya imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yongeye gusaba ko haba amaperereza ku bwicanyi bw'abigaragambya biciwe muri Kenya n'inzego z'umutekano mu gihe cyo kwamagana itegeko ryongeraga imisoro mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize. Ibi bisabwe nyuma y'uko ikiganiro mpamo cyakozwe na BBC cyerekanye umwirondoro w'abari mu nzego z'umutekano bishe barashe abigaragambyaga i Nairobi. Komisiyo y'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Kenya na Amnesty International bavuze ko abo bapolisi bagombye kugezwa imbere y'amategeko. Abategetsi bamye bahakana uruhare rwabo mu ifatwa ry'abo bantu n'iyicwa ryabo. Nta n'umwe uraryozwa urupfu rw'aba bantu. Saa 1:22 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Ndi Prudence Ngyumva. Reka dufate akaruhuko gato cyane. Tujya mu Burundi aho radio Bonesha FM ikorera, ikaba ivuga ko umunyamakuru wayo yahohotewe ari mu mwuga we. Umuyobozi wa Bonesha avuga ko Wiri Kwizera, umunyamakuru yafashwe agakubitwa n'abantu bataramenyekana kuri kaminuza y'u Burundi ejo hashize igihe yari yagiye gukora inkuru ku buzima bw'abanyeshuri muri iyo kaminuza. Raymond Nzimana, umuyobozi w'iki kinyamakuru, avuga ko ibi bikorwa by'urugomo byakorewe uyu munyamakuru nyamara yari yerekanye ibyangombwa bimuranga mu mwuga we. Navuganye nawe mu kanya gashize ntangira mubaza uko byagenze. Ni
umunyamakuru wiri kwizera yagiye kurondera inkuru muri kaminuza y'u Burundi hanyuma ashyiseyo araronka abambere ariko ba kabiri bamurangira abasanzwe babayoboye uyo nawe acamubwira ati rindira mbwira abandi aho kubwira abandi kugira bamuhe inkuru yarakeneye yaciye ahamagara abantu baca bamutwara mu nzu ikorerwamwo n'abayoboye abanyeshuri kuri kaminuza baramwugarana baramukubita nko guhera igihe cy'isaha 4 gushika igihe cy'isaha 6:06 irenga bamwagiriza yuko yatumwe n'abandi atatumwe na Radio Bonesha FM. Mwebwe hari inzego z'umutekano mwabigejejeho cyangwa se n'ubuyobozi bwa kaminuza yari yagiyemo? Mu byo natanze ejo nasabye ko ubuyobozi bwa kaminuza butegerezwa kugira amatohoza kugira abo bantu bakubaguye umumenyesha makuru biri kwizera bahanwe. Ariko kugeza ubu ngubu ntabwo murageza icyo kibazo ku nzego z'umutekano? Oya, inzego z'umutekano zo muri kaminuza bavuze yuko bari mu matohoza bagitohoza kuko niba bimenye ushima batabimenye natwe twagiye kubimenya ari uko umumenyesha makuru arekuwe atise ku kazi aza acumbagira ariko ararira yakubitswe abyinze n'ububabare bwinshi kuko aho hantu bamwugaraniye n'abanyeshuri barengana impande y'inzu ntibamenye biriko birabera muri iyo nzu. No kuvuga yakubiswe n'abanyeshuri rero? Ego biravugwa ko ari abanyeshuri. None ubu ngubu ari hehe rero? Ari ahantu hinyegeje kuko umutekano we umeze neza mu gihe bamusinyishije urwandiko rumubwira yuko avuze ibyabaye bashobora no kumwica. None hari ibibazo yarasanzwe afitanye nabo bantu bashobora kuba baramugiriye nabi cyangwa ni ibintu byabatunguye nkamwe mu busanzwe mu mukoresha? Nta kibazo na kimwe yarafitaniye n'abantu. Wewe yaragiye gukora umwuga wo kumenyesha amakuru nk'uko umuntu azinduka aja ku kazi. Nitwumva ingene abanyeshure biga muri kaminuza baza amategeko baca bihanira bagize amakenga bari kubaza ubuyobozi bwa Radio Bonesha cyangwa bakabaza mu kigo sense cyangwa bakamutwara mu buyobozi bwa kaminuza abo muri kaminuza bakatubaza ariko niba bari babise ububasha bwo kwihanira no gukubita umuntu buyoka. None ko mukanye mwavuze muti si ubwa mbere ibyo bintu binabaye hari n'abandi banyamakuru basanzwe bahohoterwa icyaha cyo guhohotera ko ari icyaha kireba polisi ku kimwe bwe mwahisemo kugumisha icyo kibazo mu buyobozi bwa kaminuza kugira ngo ahubwo mujye muri polisi kurikirana ibyaha nk'ibyo by'ihohoterwa? Mu bantu bose tugira turondere n'igipolisi kirimo n'abajejwe inama nkuru yo kumenyesha amakuru mu Burundi duteze kubibamenyesha tubandikire tubasabe yuko abo bantu bahohotera abantu bategerezwa kumenyekana kandi bahanwe. Ingabo zo mu bihugu by'amajyepfo ya Afurika zavuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mugaragaro ni nyuma y'uko ubutumwa bwazo burangiye bukurikiwe n'ibikorwa by'urugomo rw'amazi amezi menshi. Izi ngabo zari zoherejwe mu myaka 2 ishize gufasha igisirikare cya Kongo kurwana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bivugwa ko zifashwa n'u Rwanda. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko abo basirikare bari guherekezwa banyuze ku butaka bw'u Rwanda bakajya muri Tanzania. Abasirikare bagera kuri 20 bo muri Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania barishwe igihe umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere. Ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byamaganye amakuru avuga ko iki kigo gicuruza ku rubuga rwa interinete giteganya kumenyekanisha ku baguzi ingano y'amahoro ya Trump bagomba kwishyura kuri buri igicuruzwa. Ariko rero Amazon ikaba yahakanye aya makuru ivuga ko nta migambi nk'iyi ifite. Iki kigo rutura gicuruza ku rubuga nyine rwa interinete kivuga ko cyari gifite imigambi yo gutanga urutonde rw'amahoro yagombaga kwishyurwa ku baguzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rubuga rwayo rugucuruza ibicuruzwa bihendutse ruzwi nka Amazon Haul, ariko ko ngo nta zindi gahunda rwari rufite rwo kubinyuza kuri Amazon. Ibi Amazon ikaba yabihakanye nyuma y'uko umuvugizi wa White House yamaganye Amazon avuga ko ibi bikorwa ari iby'ubushotoranyi kandi birimo politiki. Buno ni umwanya w'ikinamico Urunana. Kwa Pascal bugarijwe n'uburwayi. Karemera we yemeje gukemura ikibazo amaze iminsi afitanye na Honorine. N'Urunana. Mbese uwo mwana ko arimo kurira Honorine? Ni ubwa mbere sarize niba wumva umufitiye impuhwe cyane ngo n'umuhege. Umva kandi umuntu arakubaza neza ukamusubiza nabi. Nihorera rwose ntihongere kumbaza ibyo bibazo Karemera.
wa mwana we nawe akiri kimwe cyangwa rwose ukiwerera. byangenze bitera harimo gucira aho kumira. Honori, mpereza icyo gikoma urimo kumuha numve. ngo iki? Mpereza. ahubwo se we ni iki? kuki wahaye umwana igikoma rwose kitarimo amata kitarimo n'agasukari? aha, amata se nari kuyikamaho cyangwa isukari wigeze umpa amafaranga yo kuyigura cyangwa nari kwenga ivu rigahinduka isukari? wigeze umbwira ko byashize se nkima amafaranga yo kubigura Honori? ubwo nyine urambyukiye. sinkeneye kongera gutesha umutwe nawe rwose Kareme, mbabarira cyane. Honori, ibibazo twagiranye muri iyi minsi rwose ndabizi. ubwo nyine nibyo wahisemo, reka dukomeze tubane nko muri ubwo buryo. ariko Honori, mbabarira unyumve. kuki ushaka ko nkumva kandi wowe utanyumva? ibyo nagusabye ntubizi? narabyumvise rwose, na mama yarabimbwiye kandi yarabinyumvishije, ndabyumva pe. hanyuma se ko wabyumvise wabikozeho iki Kareme? humura ngiye kureba icyo nabikoraho. cyangwa uravuga gutyo mu buryo bwo kunyikiza gusa? ni ubwa mbere se wambwiye ko tuzabikora? wangiza agacucu gusa. harya ngo ubwo ngubwo ngo ni uko twabyaranye narahoze ndi umukozi wo mu rugo ra? oya wizura akabuzo Honori, ibyo rwose nabivugishijwe n'umujinya cyagihe, sibyo? ushatse wabyikuramo ukabyibagirwa. agaho kari ku wundi karahandurika. ni ukuri ngiye kubikora, sibyo? simubwiye se ko na mama yabinsabye, kandi rwose ndagusaba imbabazi ko nakubwiye amagambo yagukomerekeje. ariko se ubwo urakomeje koko Kareme? ni ukuri pe. nta kibazo. dore ahubwo akiri amafaranga uze kugura amata n'isukari ntihongere guha umwana igikoma cyonyine, sibyo? urakoze cyane sheri, reka njye kugura amata n'isukari. dorere uyu mwana se kandi arongera arituma. ariko uzi ko uba ari inshuro ya 4 yituma muri iki gitondo Pasika. yarwaye nyine. ubu si imiswi none uyu mwana arayikizwa n'iki mwuka byaramo? umbaze nkubaze. mujyane ku mujyanama w'ubuzima rero, cyangwa umunyarukane ku kigo nderabuzima. ndamujyana se njye ndi uwuwe. wowe se ufite ikihe kibazo kandi? nanjye simbizi pe. ubu ndumva isereri, nta gatege mu maguru, yewe ndumva ndi kugira agaseseme. ngaho da, ubwo wowe nturwaye? simbizi niba ari umunaniro no kuba ntasinzire neza kubera uyu mwana urwaye, simbizi pe. none ubwo ahubwo Pasika, ndakumva. ndashaka kukwitumira. utambwira ngo ujye kukwahirira ibyatsi ngo urivura, jya kwa muganga mukobwa aja. ahubwo ndashaka kukwitumira kuri Stefano. kuntuma kuri Stefano? urashaka kumuntumaho iki ubwo? ugenda umumbwirire ko uyu munsi ntaza ku kazi. ngahore. hanyuma amadosiye? amadosiye urayasinya gute uyu munsi niba utari bujye ku kazi? ubwo ntari businywe nyine. cyangwa hari Stefano wenda arayakuzanira hano yasinye hano mu rugo, hari ikibazo se byo? ntayazana hano, ubundi iyo ntakoze sensinya. yaha, ndumva bitoroshye. genda ubimumbwirire. ewe reka nitegure ngende, hanyuma nyine nawe niwumva utangiye kumererwa neza ujyane umwana kwa muganga cyangwa ku mujyanama w'ubuzima dufashe. ego ko kano kanya suvuye ku santere Honori. ntabwo nagombaga gutinda da. uzi ko usanze n'uyu mwana wasize hano atararya? dore usanze narimaze kumutogosereza igi ngo ndimuhe ubundi ndebe ko namuryamisha. yewega nuko rata gihongo, enda nyawe enda kirasha. ego ko mana yanjye have nyogoku. ngo iki? ndajya kuri muhasa Honori. reka mbanze nkuzanira amazi rwose ubanze ukaraba imbere yo kumutonorera. reka ibyo se byo kubanza gukaraba urumva atari ugutinza umwana kandi umwana yisonzeye nyabu? oya mabo, ihangane rwose ubanze ukaraba intoki ni ukuri. ariko se ubundi uretse gukabya bitwaye iki wa mwana we? ukuze isi urabona koko zanduye? guha umwana amafunguro utabanje gukaraba intoki bishobora gutuma uwo mwana arya umwanda bityo bikamutera indwara. reka imana niyirinde. nyamara imana ifasha ubifashije mabo. rwose ni ingenzi ko mbere yo kugaburira umwana umuntu agomba kubanza gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune. yewe burya na mbere yo gutegura amafunguro y'umwana ugomba kubanza gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. aha, dore ndabiretse da. ngaho zana ayo mazi mbanze nkarabe ubundi nigaburira kuzukuru. ahubwo se mabo karame, ubanza utamenye icyo nakuzaniye. unzaniye iki se mukazana wanjye? akira.
yego mana yanjye yewe iki gitenge se wayo wowe nicyo nkuguriye rwose hariya ku isanire mabu. utunguriye igitenge nyabu? Yego rwose nicyo ndakikugura. yego mana yanjye we urantunguye Ni mu rwego rwo kugushimira. yo uranshimira se nakoze iki mwana wa? Erega buriya waramfashije cyane. ye yagufashije iki nyabu? Nyine waramvuganiye rwose, niwe watumye Karemera yumva ikibazo cyanjye. mbese erega biriya by'uko umugabo abana n'umugore wabo w'umugore batamuzi si umuco mwiza rwose. Narishimye rero, narishimye cyane rwose. nibyo ni ukuri pe. Erega buriya nanjye Karemera noneho dutangiye kumvikana. nibyo ubu noneho ni amahoro. Ni amahoro rwose. mbese buriya nta kuntu wamumvugishiriza ukamusabira guhita nyine atanga itariki yavuye kujya kunsaba. yewe mukobwa je karame umwana hano hereye kare numva arira afite ikihe kibazo? uyu mwana wanjye yarwaye mu nda kuva nijoro ntiyigeze agoheka. ye ukaba ukimufite hano se utaramujyana kwa muganga mukobwa je? ndabujyana se genda uwuhe mukecuru nturebe uko ameze. cyuri nawe urarwaye se? ariko n'ubundi mu kanya nawe numva aguruka. aha nanjye simeze neza rwose. wowe se warwaye ryari kandi? aha yego mwana yanjye ubwo se si malariya mugore we? malariya se? niyo njye mbona ituma umuntu aruka. ubwo se niyo raha? ubundi se uretse kuruka nta kindi kibazo ufite? nyine ni aka gaseseme nakomeje kugira kandi nazindutse numva mfite isereri n'intege nke muri rusange. mara ni malariya? oya sinkeka ko ari malariya mukecuru. si ibyo bimenyetso si ibya malariya ma? ahubwo njye ndatekereza ko ari ukubera inzoga naraye nyoye. ye ngo inzoga? nguhishe se naraye nzinyoye ndazifiningiza rwose. cyakora birashoboka da ngo yikura mu gacumi kagukura mu bagabo. ndumva aricyo kirimo kubitera nta kindi. ariko se ubundi izo nzoga zibagira gutyo ubwo mwazaziretse? erega mubyeyi inzoga iraryoha. aha ubwo wumva ari inzoga yabiteye ubwo nta kibazo da. reka ntegereze ndaza kumera neza. hanyuma se uyu mwana we nawe yanyoye inzoga? oya inzoga se zatera umwana impiswi. none kuki utamujyana kwa muganga mukobwa je? mana yanjye sinzi. ntuzi iki? jye kuvuza umwana mujyane ku mujyanama w'ubuzima cyangwa se ku kigo nderabuzima bamuvure. ubu urabona umwana atatangiye kunegekara koko. nizere ko ntagutindije ariko ubudeyi. oya ntabwo wantindije ahubwo urabangutse pe. aha cyakora urakoze kunyihanganira ukantegerereza hano rwose ku ishuri. ariko se urumva nari kunanirwa kuhagutegereza kandi ariyo gahunda twari twahanye tugomba kuhahurira. sha reka noneho nkinga ishuri tugende umbwire. ndakubwira iki se shaka kuko nabuze nayo nshira nayo mira. ego ko ejo warabimbwiye kuri telefone numva bidahagije tugomba guhura ngo uyampe neza. bude ndahera hese koko. harya uti wagiye kubona ubona Leya na Sori n'abari mu modoka ya Chris ari ubatwaye? Leya yicaye imbere bude. hahandi wajyaga wicara Chris agutwaye? umva yahavimviriye Sori nawe yicaye ku ntebe y'inyuma. wabamenye ute se? imodoka yarahagaze? horere wa mubyeyi we nyine uko byagenze nari ndi hamwe na mama tuvuye ku isoko. twari turimo kwitahira na mama ariko ubwo akavura kakaba karimo karajojoba. yego ariko nyine ukabona ko igenda yiyongera. nuko tugiye kubona tubona imodoka itugeze iruhande iduturutse inyuma tubona imodoka ya Chris. yego nuko itugeze iruhande tubona irahagaze. muyihagaritse se? oya da ntabwo twayihagaritse rwose. nuko Chris aradusuhuza aratubwira ngo nituza dutware imvura itatunyagira. uziko yari amahirwe wari ugizeho kuba uhuye nawe? wahora n'iki? nahise mvuga nti mahirwe yanjye aransekesha bude. yari agusekeye disi. nuko sha ngenda nihuta ntareba inyuma njya gukingura umuryango w'iruhande rwa shoferi aho nari menyereye kwicara.
sinkinguye mbona shitani niyo ihicaye ude. ishyano reyo. Ishyano. Ndebye mu ntebe y'inyuma mbona umuntu witwa Sori naragaramye cyane. ariko mana yanjye mbega ngo urabona rubi. Umva nahise nsubira inyuma ntazi n'ibyo ndimo na mama nabo babonye agira umujinya. nuko Chris aringinga ariko ubwo njye na mama twari twamaze kurenga. ariko nk'ibi ni ibiki koko. ariko urumva impamvu zo kudasubizwa amabaruwa yanjye nandikiye Chris. shawuri uriya rukobwa ngo nireya rwamaze kumwigarurira neza neza. Byararangiye nyine. Ayo narize ndimo kwihanagura nta kundi bude. Ubu byarangiye. yego rata. niyo mpamvu amabaruwa yose wamwandikiye nta n'imwe yagusubije. ariko buriya mbashije kumirwa. Kumirwa gusa. ariko reya ni umugome w'indengakamere. gusa na Sori na mukuru wanjye bifitemo uruhare kandi runini. ngiye kumutera iwe mwihanize. Bude ntiwabyumva. Arambabaje gusa nta kundi. Umukobwa wari inshuti yanjye akaba ari nanjye wamweretse Chris. Ni ibingibi wankoreye koko bude. harya ngo byuje kumbwira ni ibiki budensiya. ariko se koko mbwira mukuru wa. uri mukuru wanjye sibyo? ndi mukuru wawe rwose kandi nawe uri murumuna wanjye none. ariko reka mbanze nkwibarize. mbaze ikizi? mu by'ukuri anyese umuzizi iki? yakubwiye ko ari cyo muziza se? ariko mana yanjye. ariko ubundi icyo nakoze kidasanzwe ngo ni iki? ariko se ubundi iyo ubona uri inyuma ya reya uba ukurikiranye izihe nyungu? ariko reya nta n'icyo dupfa. anyese se we mupfa iki? ariko ubundi wowe wanditse. n'ubundi twarabikeka Gasore. kuba Kristo atarasubije anyese amabaruwa yose yamwandikiye nuko hari undi mukobwa wamaze kumutwara umutima. ariko reka nanjye nkwibarize. ndakumva. niba nyesi yarabonye amahirwe akayitesha utekereza ko na reya yari ko yapfusha ubusa? ariko ko nakubajije ntusubize. gushyigikira reya ubifitemo izihe nyungu? naho se nyesi mufitemo izihe nyungu? ariko anyesi ni uwacu. anyesi ni umwana w'inyarurembo. iriya nturumbutse ngo ni reya tutazi n'aho ikomoka. ndeka diye wumva ndeka. inyungu ndi kubona muri reya ni nyinshi cyane. ubuse ku bwa nyesi nari narigize ngenda muri iriya modoka ya Chris we. ariko nyumvira ni ukuri. uragenda ukavangira umuntu ngo ni inyungu z'umunyenga koko. ndeka ariko nakubwiye ngo ndeka. inyungu ndacyazibona ndetse nyinshi. uko ubucuti bwa reya na Chris bugenda bukomera kurushaho niko nanjye ngenda mbyungukiramo. wumva neza. wumva n'ibindi biracyaza ahubwo. nanjye ndashaka kumvisha kari agakecuru ngo ni nyiramukamisha arangwida kari gatangiye kutwirataho ngo gafite umukwe uyoboye ikigo nderabuzima ngo ikigo nderabuzima cyabaye icyakwa. ego mana yanjye. ese burya ibyo ukora byose ni ishyari umufitiye ko yari agiye gushyingira umukobwa w'umuyobozi wa centre de santé? Sori nabwije Budensiya n'ukuri kwe kose. Budensiya narabikoraho iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. Ni naho turi gusoreza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa 2 gusa mbere kuva muri studio nababwira ko Amnesty International, umwe mu miryango ikomeye mu burenganzira bwa kiremwa muntu ku isi, iri gutanga impuruza ku burenganzira duhuriyeho nk'ikiremwa muntu bwugarijwe n'amasoko menshi kandi ko buri gutizwa umurindi na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Aya makuru ushobora kuyasanga kuri bbc.gahuza.com. yarayobowe na Nini Radukunda, twafashijwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi kugera ameze neza. Ngende Prudence Nyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango kuri mugoroba. Urarya.